Už jste v obrazi, strýče. Ano. Zás má ten sopel. Cože? Zás má ten sopel vyjebaný. Krista, už myslel, že nadeví ten sopel, furt len sople. Bola by zdechl hned ten sopel. To natáčaš aj to, aj sám nešopo? Ja som to nevidel, ty hovado. Říkám, to je teplé. Dobre, a stop.